Iya mo kay poni pon raksoko kalap kon pompeyu wan ki sanan kan ko wan ki kan nalak na kanye wan ki kayong kapna karyong kapna wan ki speaker o yung musong ko kusanet kan koros wan ki song ko pulabalap o yung musong ko kusanet kan koros wan ki sa mar chorwe sa chipung lap lang ka bunga marang Ragacin kubura program ni sura beliau pacunan station ramwat puan kapese autobun polis plotter o ira ka imo konangan bisan salam chonway ragacin kubura puan kap tolang nan autobun polis plotter ni chun ni sable mau ri tri sakayo manakap men arrested ye piro mentiola arrested ki su kau chin changa korana sap tonan no ipo chun ni sapono ye chiraikan me pacunan arrested Lily Jane Cabas arrested ki Kawanapok, Marvin Ringland arrested ki Kawanapok, Inacio Ilario arrested ki Sukaw Chinchanga Korna sa Konan Ipogan, Robert Wilson arrested ki Kologon Marwana, o Paulino Amor arrested ki Sukaw Chinchanga Korna sa Konan Ipogan. Ni Isak Walu Yechuraikan me pachawan arrested, Tuan Chak arrested ki Sukaw Chinchanga Korna sa Konan Ipogan. Penskin Philip arrested ki Kawanapok piniyan sa woche tungale sa kanungway yo sa wasa sili pona ng wipokon. Kalemis tu arrested ki Kawanapok. Ni isip tuwaw ye chiray kami pachawan arrested. Ang kumutong arrested ki Kawanapok o piniyan sa woche tungale sa kanungway wasa sili pona ng wipokon. May sanamita arrested ki Kawanapok o pilchugale sa kanungway wasa sili pona ng wipokon. Narisak ng chun sa watch yet manakap men arrested ye swinger soking arrested ki chungala sa kaway wasa silipon na wibon ni risak gayo kay sa watch manakap men arrested ye lecture Martin arrested ki chungala sa kaway wasa silipon na wibon o bilkadiyar ta me chungala sa kaway palang sabha o Matthias Blues arrested ki Sukaw Chinchanga Korana sa Pona ng Wibon. Narisak silu yachuray ka may pachawan arrested. Kumpatak arrested ki chungala sa kawangway wasa silipon ng Wibon. Niyan sukucha chungala sa kawangway magkata pona ng Wibon. Leiper Altispil arrested ki chungala sa kawangway wasa silipon ng Wibon. Niyan sukucha chungala sa kawangway mo-open dakata pona ng Wibon. Arlene Albert arrested ki chungala sa kawangway wasa silipon ng Wibon. Niyan sukucha chungala sa kawangway magkata pona ng Wibon. Ang Edward chungala sa kawangway o kawawanabak. Rico Mark kisah nga naramasetuk so mamimi pa ng chala okay o iiray ka ma-arrested na reisak silu June. Ni reisak pa yung June ya churay ka mapachawan arrested. Petrus Choa arrested ki kawanabak. Roger Gamel arrested ki Asalam Patri tetoka tayo manarmas choror. Corten Salmon pila arrested ki Togata Emen Armastoror, Tarzan Noah arrested ki Togata Emen Armastoror. Nareisa uno yacharagan may pachawan arrested, Robinson Anton arrested ki Sukaw Chinchanga Korana sa Pona ng Webakon, niyan sa watcha pilkatiyarang tamami bali chokon sa kawaway at saka Korana sa Pona ng Webakon. O'Brien Armal arrested ki Kawanapag. Nareisa ki yacharagan may pachawan arrested, Stephen Tamar arrested ki Kawanapag, Jason Rodriguez arrested ki Kawanapag, Lorna Tali arrested ki Kawanapag, or Rudolph Takainen arrested ki Sukaw Chinchanga Korana sa Pona ng Webakon, o niyan sa watcha pilkatiyarak tame mi pali chabut sa kawangway o changagi Korana sa Pona ng Webakon. Ye irakan ma-arrested sang isak lima o lento na isak sin sombungach. Sombungan June. Imenpleo unyanti kali kakalaga kusanet. Awya chungal kabang kalangan ng
physics CH puagi arai kin kapese na wewe o we pa kanan bombe on mepit pukon program ni sunra semen pleo pagpagpan buran chonway may nang kachin mangi me puagi irayaran me pacholo to sang diki me changalaw chay chapta kamagto niya sa ngay masocho muy kuchailen muya wasamiray pachowan patpachayo socho muy pachowan na ska socho muy pachowan na pu socho muy pachowan na sakuman pombe yeyi chama muy en chayna kaptolong raray yeyi sinchungal merakap chungal puagi yakayaramas aray tamra kinchungal tin socho kakarap apalong ray niyan somiray piti yang wasa quarantine pilpagpag kuyawiyang muy pokon nan irayra nan so kapal iban sa bambilo kaproyang uya chungal sa kanan musik masabong mga case kan magan resist nan paluwach kun pantala sang ni an so kapal magchay kachkat lala puga palilautin polis kan pachawan yang akatami o quarantine magyuyawin nan MMA inin kare kiyang paluwach pachawan katro Mia aso ichar kay Mia ulianti Director of Public Safety o Chief Amen may pachawan nan paluwach uya sa karamsip kamp ko ng Chongway so kan baging sa kaya nagkachin kubra sa banan siyo mo naskap asa pagpagitsa sa kumay sawas. Ayimet, magkala ngayon sa sukses kasilelya.